नमस्कार आइए। अरे ट्रायल करके देखा कौन राधा कृष्ण जी का छाती डॉक्टर बना डिप्टी मैनेजर चेक मोना राधा कांगना कृष्ण एक भाई हम ऑफिस में राधा कृष्ण जीवन साथी डॉक्टर हम ब्लॉगर करो तो पान को मन रखी जीवन साथी थिया अच्छा बाबू भाई भाला छे अच्छी तो ଆମେ ହେଲେ ଗଦା ଏଇ ଆଗ ମୋର ବାଇଟାଙ୍କ ସହିତ ଝିଅଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିକି ଦେଖ थोड़ा दुकानी राधा पुरानी बुढ़ा को बुढ़ी घोड़ा को घोड़ी छोटा को छोटी ओटा को मोटी ତାକୁ ପେଟି ଅଟକୁ ଅଟି ଚାଟାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଲେକା ହାତୁ ରାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିକି ଦେଖ कौन आपन को कौन साइज करता लंबा चौड़ा रंग मोटे कौन है चली ମୋ ପୁଅ ଆୟୁଷ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଶୁଣି ଚିଡୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖାଅ ଯେମିତି ଏକା ଥରେ ତାର ପସନ୍ଦ ହବ ପସନ୍ଦ ହବ ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଲ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ପସନ୍ଦ ହେଇକି ଅଢେଇ ମାଲ ଦେଖାଅ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିକି ଦେଖ माल माल कोई कोन माल माने मालपुआ जे तो खाटी के से बुआ घर मालपुआ माने गोटा है आ आपन को देखु तो मुसीदा पाटरे पके दबो थिया रे थिया बाबू हेले राजकुमार ताको भाई बड़े राजकुमारी दरकार ଜାତି ଗୋତ୍ର ବଂଶ ବୁନିୟାଦ ଖାନଦାନ ଆମ ପରି ନହେଲେ ବି ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବା ଦରକାର बुझगली ब्रांडेड कैटेगरी प्रस्ताव आपण चाहते सेही भाई ये फीस हां हां आपण जहां बाकी सब मिलबो मुख्य कथाला बाबूଙ୍କର ମନ ମାନିବା ଦରକାର ଏମିତି କେତେ କେତେ ବାବୁଟା ବି ବନେଇକି ଛାଡ଼ିଛ ନାଇଁ ମୋ ହଁ ମୋ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିକି ଦେଖ ये कश्मीर में काले जंती सेऊ है खाऊ पूरा कष्ट ना कौन भाई आपको आता कोटी कोटी टंका बिजनेस प्लान सारा इंडिया को आते बांधी बांधी जगह का आते ले करानी किया है किया ଆଉ ଏଟା ଦେଖ ଦୀପରେ ରଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବହୁତ ବାଛି ପାରିବେନି ପୁରା ଆଲବମ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଗଳା କାଟିଛି ନା ପୁରା ଦେଶୀ ଓହୋ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ମାଲ ମାଲ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଠିକି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଆସିଛ ନା ମାଲ ଗୋଦାମରେ ଆଳୁ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଛ नहीं कोठा कौन नहीं अलग था ये बड़ी चमचे किया रे किया अंधा बागन जानते नहीं अंधा बागन ना ଆମର ଝିଅ ଦରକାର ଆମର ବାପା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିକି ଦେଖ ଓହୋ ରିପା ଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଟ୍ରାଏଲ ଟ୍ରାଏଲ फिटिंग में ठीक हो तो नहीं अपन जान में तुम किया रे किया ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଟ୍ରାଏଲ କରି କିଣୁଛନ୍ତି ଢିଲା ହଉଛି କି ଟାଇଟ୍ ହଉଛି ସେମିତି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିଦେଇଥିଲେ ଜଣା ପଡୁଥିବ ଟାଇଟ୍ ହଉଛି ଢିଲା ହଉଛି ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିକି ଦେଖ ଓହୋ ରିପା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ठीक है ठीक हो ना अपन जान में तुम किया रे ଏଇ ତ ବାବୁ ଆସିଲେଣି ସେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଚଏସ୍ କରିଦେବେନି ଆମ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର नमस्कार आज्ञा नमस्कार मोना राधा कांगना कृष्ण ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ट्रायल करी किया व्हाट ଆୟୁଷ ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣନା ଆଲବମ୍ ଦେଖିଲୁ ସେଥିରେ ତୋର କୋଉ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହଉଛି ମୋତେ କହ ହଁ ବାବୁ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହବ ओ आसमान भगवान भगवान तू पाप करेगी କି କଥା କହୁଛୁ ତୁ କହିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲି ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ତୋ ବାହାଘର ନ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିକି ଦେଖ देखना खाली चर्चा कर बैठिया और काहे को देखबो दरकार नहीं ଓ ବାବୁ ଦେଖି ଦଉନାହାନ୍ତି କାଳେ କିଏ ପସନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବାବୁ ବାବୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେନି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବାଛି ବାଛି କାଢିକି ପୁରା ତ ଧୁଆ ओ ओ नो मोने चलानी होती अंकल मीटर सिंह सर ओवरऑल प्रोजेक्ट और डिटेल्स ऑडिट कर मुझे रिपोर्ट दो मार्केट हम कंपनी शेयर कुछ करते तुम रिपोर्ट दो ओके ଆପଣ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଉଛି କଣ ଆୟୁଷ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ये तो उड़ा माल जो गोटा पसंद है थिया रे थिया देखले तो पसंद करता नहीं सार खाली पेज ऊपर नहीं चली गई मत लागुची सार ऑलरेडी काको पसंद करी सकते ଆମର ଯଦି କହିବେ ଆମର ବହୁତ କାଟାକିରି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବେଲ को थिया रे थिया ବହୁତ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ହେଲଣି
तमे माने जाओ मो पुओ सहित कथा हेई मु पुणी तुमको डके को जाओ आज्ञा आज्ञा आउ आमे जीवु काई एबे टी बुझेई दो ना कि आमे ठी छिडाई काई ठी रही सब प्रति किछि नै जदी ततर होचंदी अर्जेंट केस मु अछि ओ जा दो बोले जा तू आज्ञा थरे ट्राई करि दो कहली ना जानो आपण जानो ना यार ना ये ठीक फेल खिला ओ जा दो आज्ञा आसु बिना हां कौन कहला मिस्टर